Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro maitiere janeno mar Color TV dirudio chini di makawuono mar chini jadek tarik 18 dwe mar adek higa 2026 machiegni weche manyien e kidini di mar dirudio chini nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maru en nyadendi Bella Achieng ka weche geki bende nyalo luwo kokalo mbui mago mag tudruok manido Color TV live e Facebook X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama udo ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto yawa yanga gedo maguto geko maniko giogore piny gweng'weko mag Nangi na Maidore County Onogo Mabusia e kinde malimbe mare pod medo dhi ogodo nyime e masawa odhi godo nyime imbo mar piny Kenya kata Western kono indo migeno mar mondo mi ochope giko mar odiochieng' ndi makawuono. Jatend piny ne oyango ni chenro mag dongruoge mopogore opogore ochwalo ne oganda e pacho kaendi ka ojiwo oganda mar mondo mi oriwre kanyakla ka ikinde no endo bende kwedo jotelo weko ma kwedo piny owacho mare ma oyango ni oyone kaka ochwalo chenro mag dongruoge mathoth. Kuom mano en kod adieri ni oganda ma pacho kaendi biro chaka yiere kendo. Munasema niunganishe taifa letu la Kenya jameni. Si tulikubaliana tuache siasa ya ubaguzi. Tukaunganisha Kenya Kwanza, UDA pamoja na ODM. Tukatengeneza serikali ya broad based. Si leo mimi nafanya kazi na mheshimiwa ndugu yangu hapa Otuoma na viongozi wa hapa. Hata kama tumechaguliwa chama tofauti, sisi wote ni viongozi na hawa wananchi wametupatia nafasi ya uongozi. Tupange mambo ya maendeleo yao ndio Kenya iweze kubadilika. Mimi nawauliza jameni, mkubali tuungane, tushirikiane, tuwe na nguvu, tuende Kenya pamoja. Watu wa Busia mnaniambiaje? Mnasema tuungane, tushirikiane, tufanye affordable housing, tujenge masoko, niunganishe stima, nijenge barabara, Kenya iungane. Mnasema tuungane kwa sababu moja ni nguvu. Hebu nione wala anasema tuungane, 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 tuungane. Wa hivyo nyinyi watu wa Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Hebu nione watu wa tutam. Ati mnasemaje? Ati mnasemaje Busia? Wanasema tutam. Ati huyu Oundo wenu anasema ati mimi ni one term. Mimi ni one term ama yeye ndiye atakuwa one term? Mheshimiwa tafadhali bwana. Wewe tuheshimiane. Ama namna gani? Si namna hiyo. Mnasema tuungane. Mnamwambia mfunge wenu wafanye kazi na mimi. Tupeleke Funyula mbele. Tupeleke hapa Busia mbele. Si umesikia amri ya wananchi wewe bwana Oundo? Ama namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Mmeshawahi kuona kazi kubwa kama hii inaendelea Kenya hii? Nisukume ama nisisukume? Kabisa iende mbele. Na wale wananipigia kelele ni wanyoroshe. Nitawanyorosha mbaya sana. Ama namna gani bwana? Hata wanajaribu kuniletea mchezo ndani ya kazi, nimewaambia nitawatandika nyinyi. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Busia hoye. Kinde makweth mag jotend ODM bade nendo mar Linda Mwananchi bende koro yango kanyendo nengango gidhi yuore romo nendo mar NDC muluongi tarik 27 dwe ni endi mar adek ma bende koro igeno mar mondo mi jotend ODM kotende gi koro gai margi Laktar Oburu Oginga oyuore kaluwore kod jaod bura nendo Masaboti migosi Caleb Amisi oyango ni NDC owinjo bede ni luongo kod jagoro maduong' maduond Busiasa ma yango ni en Edwin Sifuna. To kaluwore Edwin Sifuna ne ok oluongo romo machalo kamano endo gibi yuore romo nendo kendo gilero ni ODM koro jodonga icho ng'wano kendo dwaro ketho ka bende odiochieng' onogo mibago NDC kwetho nogo mar Linda Mwananchi bende obago romo mar tipo e boma nendo ma Nairobi. Chama tumesema wakati wametufukuza hatuna labda, lakini NDC
ile inaitwa National Delegates Conference inafaa iitwe na Sifuna. Ile NDC jaitwa na Sifuna ni ya wakora. Wameharibu chama ya Raila na baba hajafurahia penye yako. Sawa sawa? Lakini kwa heshima ya baba tutaendeleza maoni ya baba. Ile mambo baba alifaa fanyia taifa, sisi tutasimama, lazima we must achieve the principles of Raila on his behalf. Ekomachele ni jalupo gaye duon busia samaro die mabende ni governor county nogma Mombasa manido Abdul Somad Sharif Nasira koroyango kanyindo ni chudo ne joge kumabende noneg joherage kata yudo inyruoke kinde ng'anyo mobaga mane obagi pacho kaendi en gino endo manyaga koro tem ka okale duolo nogo makeno ratich oganda manindo mar KNHCR kaka do ne ogolo chika oyango ni oganda mathotha mawuok adhowadh nam chumbi ne oyudo inyruok ka moko bende koro ne onegi e kinde ng'anyo ka oyango ni mano endo en achiel kuom gigo gino endo magiketo e maino margi kaka duond busiasa mar ODM e 10 points agenda kata misi apara mar mondo mi koro kete tim ka okwedo jogo mapod kwedo keto tim mise machalo kamano. Kama mnakumbuka, baba alituacha katika mambo ya 10 point agenda. Juzi ilikuwa ni anniversary ya 10 point agenda. Kutoka maeneo ya Bangla waliumia na wengine walifariki. Kuna vijana ambao kwamba waliotoka maeneo ya Mkomani waliumia. Kuna vijana kutoka maeneo ya Kisauni waliumia. Kuna vijana maeneo ya Changamwe waliumia. Kila kijana mimi nawapatia nyinyi assignment sahihi kama Youth League. Mugote milango, munajua ni vijana gani. Tunataka watu wetu wote wapate fidia. Hamna ile ambayo kwamba inaweza kulipa maisha kabla tarehe 6. And I want the ODM Youth League, na nimeona chairman yuko hapa na the whole team is here. We will talk to the ODM team hapa, muhakikishe muogote milango kabla tarehe 6, tuchukue P3 kama kulikuwa na document yoyote kuonesha kwa watu wetu waliumia ni hawa, na baada ya hapo tuziwakilishe Kenya National Commission for Human Rights. Tuache wale wengine wenye kuongea hawajui machungu yale ambayo kwamba tulofisikia sisi. Hawajui machungu ambayo kwamba tuliyosikia sisi. Kwa sababu tulipokuwa tunapigwa tear gas sisi, hapa kuna nyinyi ambao kwamba tulopigwa tear gas pamoja na nyinyi. Tulipokuwa tunapigwa tear gas kuna wenzetu waliumia. Tulipokuwa pamoja tunapigwa tear gas kuna wenzetu risasi iliwapata. Jalupo gaye duond busiasa mar Jubilee mabende chone jatend migao mar arita kwe ma ipacho Dr. Fred Okengo Matiang'i oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ng'eyo ni ok dhi yiere kendo e yiero nendo ma higa manyien kuom mano endo koro gisani utemo wuondo wang' oganda ma pacho kaendi ka otwak e kaunti nogo ma Narok e kinde yawo chenro eko mag apise mag duond busiasa nendo mar Jubilee. Oyango ni jokenya ong'eyo kaka en owuon ne otiyo kendo koro gi e kinde niendi oikore mar mondo mi ochako duogi otine oganda ma pacho kaendi konyiso jatend piny ni tich osetame emomiyo koro gisani koro okelo kanyendo ywaruok kaachiel kod ayenje kosingo ni etoko biyanyore kode mak mana ni koro nyo duoke kaluwore koda weche ma jatend piny ne owacho kendo yango ni obiro medo dhi nyime koda neno ni gitero pacho jatend piny. It's Kenyans who work in all these sectors. The president knows for sure that the opinion polls is being given even by the intelligence service. Hata sisi tuko nazo na tunajua zinasema nini, kwamba his chances of re-election are almost nil. President anajua hivyo, tunajua this. Sababu we are also working with intelligent people. Sisi tumekomboa, tuko kwa serikali, tumekomboa wale tunakomboa. Scientists who are talking to Kenyans, who are putting together opinions, who are profiling things in the country. We are being advised by smart people. We are not loitering around even namna hii. Mimi sijafanya mchezo na kazi maisha yangu. And when I was given an assignment, 10 years, you know how I worked. And I will not come here and contest presidents na mchezo. Hizi kazi nafanya na msaa. I take my assignments very seriously. So I'm taking counsel from very smart people. And we see that data we are seeing every day. Sasa mimi nawaomba wale wakubwa wa serikali, especially wale wako karibu na rais. Kwa sababu when all is said and done, this is our country.
Na mheshimiwa rais tunamheshimu, and I tell people even when we have difference of opinion, lazima tuheshimiane na lazima tumheshimu. Wamwadvise mkubwa wetu huyo kwamba dunia iko vile iko na Wakenya wako vile wako na wameamua vile wameamua. Hakuna haja ya matusi, hakuna haja ya vita. Mimi sitaki kumtusi. I wouldn't have responded to him if he did not attack us. I've refrained from attacking him kila wakati, kwa sababu mimi nataka kuheshimu hiyo ofisi na nitaendelea kuheshimu hiyo ofisi. Lakini sasa kama yeye anataka hiyo, my last message is this: we will play this campaign and we will conduct it the way they want us to conduct it. Sisi tumeavoid hiyo area ya matusi, hatutaki kwenda hapo. Lakini kama wanataka kutuchukua hapo, watajua sisi tunajua kuliko vile wanafikiri tunajua. Lakini tunataka kukaa kwa ustaarabu, tufanye kampeni ya heshima. We respect our country, the offices that are provided by our constitution, na viongozi wetu. Jalupo gai marubile pacho kaende migosi Eliud Lagat osingo mara kore kanyendo kore jukwo jamni ma osebedo ka kwalo jamni gwenge mopogore opogore kaunti onogo ma Meru kendo dhi gore counties go eko mantiere hoho mar Okaka achiel kod nyandwat mar piny Kenya. Ka otwake kar chung'or Bwananindo ma Tigania East oyango ni mana kaka ne girakore kod jukwo jamni hoho mar Okaka kod nyandwat mar piny Kenya e kaka gidhi ora pisas mag obila gwenge makono mar Murang'a koro oyone ni orakore kod jokwo jamni ogogo ma oyango ni osethiro oganda makono kuom kinde malacha. Wale wezi wanao terrorize watu wa sehemu hii, ninasema hivi: ile dawa tulitumia kule North Rift itatumika hapa. Hatuwezi kubali sehemu ya Kenya hii ama sehemu yote wezi kuweza kurandaranda hivi na kuiba mali ya watu. Watoto wenu wataendaje shule? Si kweli? So wacha tu deal na hao watu. Mtakubaliana na sisi tu deal na hao watu? Tafanya. Mimi nimekuja na commander and director ya operations ya GSU Bwana Cheriot. Cheriot ni staffing officer operation ya GSU. Leo atabaki hapa. Atabaki hapa kucoordinate security ya hii maneno. Nimesikia ujinga wako naye kusema ati watatuonesha kwamba wanaweza kuiba leo kwa sababu tuko hapa. Wataonana nao mandume. So mimi nataka kusema hivi: leo nimeita pamoja na security committee ya Isiolo kwa sababu kuna there is a relationship between what is happening here with Isiolo. Na county commander Isiolo Bwana Sang ndio huyo. Nimempatia instructions kwamba afanye kwa ukaribu na watu ya Meru. Sijui kama mnajua komanda wenu mpya wa county ya Meru, Bwana Mutisia. Bwana Mutisia ako na wiki 3 hapa. Na assignment yake ni Tigania East. Ni wapi? Hapa. Yeye atafanya operations na wenzake kuhakikisha kwamba wale wezi ya ng'ombe mambo yao itafika mwisho. Kuna operations inakuja, kuna operation inaendelea Laikipia, Samburu, na sasa tunaelekea tukikuja Meru. Tumeelewana? Na mtasikia au wezi watasikia joto kidogo. Watasikia joto. Janeno mara yena wakauyo mokuongo waduogo banki na machuo kwa Bwananindo mayado manakete Kala TV ni kechuma eodwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo jaod bura nendo matigania East Mpuri Aburi koro yango ne jogo eko matudo kata jokuo jamni gin oganda mowuok e kaunti nogo ma Meru kata gwenge mabende kuo jamni osebedo kadhi e nyime. Oyango ni saa osechopo manyaka koro piny owacho ka okale kambi tudruok mago eko moting'o Safaricom kaachiel kod Airtel oyone ni koro tieko kuo mag jamni ka oyango ni simbe mabende jokuo jamni kod jogo mantiere kor gwenge goyo emowinjo bed ni koro itiyo godo mar mondo mi yang kuonde ma gintiere kod kaka ginyalo kwalo jamni ka oyango ni onge kaka ng'ato nyalo wuok e kaunti moro to dhi kwalo jamni kendo yiero mana machwe e gweng' ma ok ong'eyo, kojiwo ni winjruok kata tudruok bedo mana e kind oganda go eko kaachiel kod jokuo jamni ogogo manyaka koro otieki. Wale wakora wanatusikiza na wengine tuko nao hapa wawili watatu wale ambeka information. Wale wanapeleka information wako hapa na tuko na majina wengine. Hakuna vile Mturukana anatoka all the way Kapendo, hakuna vile Msamburu atoka all the way anakuja mpaka hapa, anakuta ng'ombe ya Venkei kwa nyumba, ng'ombe 20, anachagua ng'ombe nono kwa lori anaenda nayo. Hapana, kuna watu kwa grupu yetu ambaye wanaonyesha manyumba. Ndipo tunasema kwamba kwa sababu wewe uko na intelligence ya kutosha na uko na group hapa ambaye wanaelewa kila kitu, kwa nini wewe zile masimu zilichukuliwa na mtandao ya Safaricom ama mtandao ya Airtel inapitia kwao? Kwa nini usitripe ya manjina utuambie ni huyu na huyu na huyu? Na kwa hivyo mimi nikiwa kiongozi sasa kusikia ya kwamba tumechoma watu hapa ukanja kweli antu eti ya kwamba wewe ukipatikana ya kwamba uko na mkora mnaona yeye atuachane na wewe. So sisi operation yetu ya Tigani hizi mheshimiwa Wandiaji tunataka tutangazie inaanza lini, na si kuanza lini. Kama yaanzi leo hakuna kesho, kwa sababu wale wanakuja ni makatema. Weche mag somo ni komiti mar somo koro mole od bura mamalo ka gidwaro mar mondo mi ne kaka inyalo migi omenda mabalang' kata bajeta mar mondo mi koro gitago chenro mag somo e yo nendo mowinjore thur kaindi.
nochuno mar mondo mi jood buche oketgi kanyo ende tago malieta kayango gi kod kaka gisebedo ka gitiyo kod omenda mabende imiyogi ka gento gi ywak ni omenda imiyogi mantin kendo ber ka koro iketo omenda moro kata budget mabalanga mar mondo mi gitiyo godo achiedh nade mokwako sekta no endo mar somo. Billion shillings from the JOGA AFDB vocational education training and entrepreneurship. What led to that withdrawal of that colossal sum of money? Secondly, promotion of youth employment and vocational training in Kenya. Initially it was 300 million. What have you not seen or not working, so that there was a reduction of 250 million? And finally, in these books, there is a national polytechnic called Nyandarua National Polytechnic that has a very huge building that has threatened to stall, and I'm not seeing any budgetary provisions for Nyandarua National Poly. Yes, thank you. And buildings don't threaten to stall. They stall. Thank you so much. P.S. As you're answering those questions, I want you to clarify this issue, especially on funding. Funding is so dear to us as leaders. We don't want your students to miss school fees. We don't want them to miss classes, and we don't want them to miss exams. As we are doing this supplementary, you are talking to the country on 67,000 you pronounced yourself on. Is it inclusive of exams? And if it is inclusive of exams, how many students do you have in the Republic? I've seen your scholarship is 3.5. I've seen your asks, what you are wishing us to do. How much loans do you get? How much do you expect the family to pay? So that as we really put the case for you, which this committee is going to do. Akapodan mane weche ge kuma somo ni jagore riwruog nendo mokelo kanyakla jopuonje sikunde primary manindo Kenya National Union of Teachers yo machuok nata migosi Collins Oyu okwero malich mokalo dwaro mar machone jagoro e riwruok nogo manindo Wilson Sossion mabende koro dwaro mar mondo chak duogi mar mondo otema pekendo Kenyalo yiere kaka jagoro mar riwruok nogo. Collins Oyu wacho ni Sossion ok en jakanyo manindo mar NAT kendo kiko par ni NAT en kanyendo mabende wuoke kendo duogo e Samuel kinde ma Sossion to sebedo ka olero ni koro duogo mar mondo okaw karo yumo lilero ni yule tich kendo tayo NAT otamo. Kama sheria imekataa yesi mpinzani. So in so long as we work with the law and our constitution, sina mpinzani. In fact, I've been endorsed here. The law is very clear. And I want you to go refer to Part 4 of the Labor Relations Act, revised 2022. Then come to our constitution. Utapata hakuna nafasi ya mtu mwingine ambaye is not a member here. So don't talk to me about non-members of Kenya National Union of Teachers. I don't even want to hear about them. You know, I just don't want to talk about everybody walking around the streets and calling herself a candidate. He has no place in the leadership of NAT. Hana, NAT is not, you know, a duster rag. It is not. Where you step out, go into politics, go into your business outside there, and you come back, you want to be a candidate. Where? Wapi hiyo? Hata kama unataka power kuna hapa. Sisi ndio wenye power. Sisi ndio wenye power. And we shall control this union to be respected and liked by all. All and sundry, and I'm talking about the members, we are here for you for the union. Non-members should talk from outside the fence. Ayena mar mromia make gi kanyo ende kidini ende mara diero odiochieng' watude sa para e kidinyo nogo mar podho chieng'. Erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maro en nyadendi Bella Achieng'. Ka weche gieki bende pod inyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV Live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Uriti masani.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.